Re le ba sehlopha sa leleme la Sepedi re a leamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo. Israel must take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance. Kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya toka ICJ e laetše Israele go tšea dikgato tša go emiša ka go falatša madi a Mapalestina ka Gaza. The accused are sentenced to go imprisonment to effective 30 years. Babolai ba rakgwebo wa Northwest wa Ndile Pozwana ba lahletšwe kgolegong mengwaga ye 30. Knowing that even against such a good team as Morocco, there are things which are possible. So we have to believe in it. Bafana e rulaganya go hlola mpherefere ge ithulana le bomamorato wa Morocco tikologong ya mantšhano a Africa Cup of Nations ka Ivory Coast ka Labobedi. Batho beshu thobela ke lesolela madireng a letšatši le Augustine Letlalo. Kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya toka e ahlotše gore e amogetše gore ditokelo tša badudi ba Palestina di swanetše go šireletšwa kgahlanong le dipolao tša batho ka bontši. Ge e yala kahlolo ka Hague, Netherlands, mopresidente wa ICJ John Donoghue o re Israele e swanetše go tšea dikgato tša tšhoganetšo go kgontšha kabo yeo e hlokagalago ya ditirelo tša motheo le hlakodišo ka Gaza. Ge e le Israele yona e re e tla tšwela pele go itšhireletša kgahlanong le Hamas yeo e hlasetšego Israele kgweding ya Diphalane ngwageng wa go feta. The state of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Morago ga tetelo e kgolo mafelelong kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya toka e dirile dikutulo tša nakwana ka ga molato o tlišitšwego ke Afrika Borwa kgahlanong le naga ya Israele. Kgorotsheko e hlathile gape gore seemo ka Gaza ga se diše diwela ka ge dikgohlano di sa tšwela pele. The court further considers that Israel must take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. Israel must also take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Genocide Convention against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. Kgorotsheko ye ya lefase ga se a hlola mabapi le molato o tlišitšwego ke Afrika Borwa gore nnete go bile le dipolao tša batho ka bontši ka Gaza go ba bjang. Efela e beile kahlolo ya yona tshekegelong ya ditokelo tša badudi ba Palestina gore ba šireletšwe kgahlanong le dipolao tša batho ka bontši. At present, many Palestinians in the Gaza Strip have no access to the most basic foodstuffs, potable water, electricity, essential medicines, or heating. Efela ICJ e laeditše matshwenyego a yona ka ga badudi ba Israele bao ba sa swerego bothopša ka Gaza. It is gravely concerned about the fate of the hostages abducted during the attack in Israel on 7 October 2023 and held since then by Hamas and other armed groups, and calls for their immediate and unconditional release. Go le bjalo ICJ e tšweleditše gape taba ya dipolelo tša gore go ganetšwa ka ditokelo tša lephelo ka Gaza. Seo morago ga gore baetapele ba bangwe ba lefase go akaretša le ditona tše dingwe tša kabinete bjalo ka Benjamin Netanyahu tša gore ntwa ka Gaza e swanela ke go tšwela pele go loya le go feta. Go tšwetša temana ye pele re boledišana le morulaganyi wa ditaba tša boditšhabatšhaba ka go SABC Sophie Mokoena mo mogaleng. Sophie re a go amogela. Ke a leboa kgaitsedi. Nke o re hlalosetše gore kahlolo ye ya nakwana e ra goreng? Kahlolo ena e bolela gore bana ba Palestina le baahi ba Palestina ba sena molato
ba tla tlameha hore ba hlokomelwe le ho etswa bonnete ba hore ha ba hlekefetse ho tswela pele ha ho tluwa tabeng ena ya dithaselo tsa Israel. Ntlha e nngwe ya bobedi ke hore lekgotla lena le boletse hore Israel e tlamehile ho etsa bonnete ba hore diphallelo tsela tseo re di bonang madibohong, diteraka tseo tse ngata-ngata makoloi ao a batlang ho fa batho ba mathateng Gaza thuso, ba di dumelle ebile ba etsa bonnete ba hore dithuso tseo diphallelo tseo di a fihla ho baahi ba Gaza. E nngwe ya ntlha bohlokwa ke hore Israel e tla tlameha ho etsa bonnete ba hore bopaki bo teng bo ka kgobokanywang ba ho suta le ho etsa bonnete ba hore ho tla sebediswa bopaki bona ho bontsha hore Israel ile ya etsa dipolao tsa bongata ba ditshireletso ba hangata ha hona le mathata a tsena o fumana hore naha e pata ditaba le mehlala le se ka sebediswang e bang naha e koswa. Ntlha e nngwe ke hore kgwedi ena ho tloha jwale ka mora sephetho ka mora kgwedi Israel e tla tlameha ho fihlela lekgotleng e le ho fana ka raporoto ya hore e kentse tshebetsong kapa e qadile ho kenya tshebetsong ditshitshinyo tsena tse entsweng ke lekgotlana. Sophie Pijana re kwele mopresidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa a ntšhasa mafahleng a gagwe morago ga kahlolo ye a re thieletse seo a se boletšego. We firmly believe that following this judgment, there should now be a more concerted effort towards a ceasefire, and negotiations should commence on a permanent two-state solution for enabling Israel and Palestine to live side by side as independent states. Go polelo ye go bontšha mopresidente Ramaphosa a kgotsofetše e fela se ka be se bea Afrika Borwa maemong a mohutamang lefaseng. Lefatshe le tla hopola hore nakong eo bana le baahi ba Palestina ba neng ba bolawa ke sesole sa Israel. Afrika Borwa ha ya ka ya ema ya boha ketsahalo ena. O ya hopola ka selemo sa 1994 nakong eo naha ena ya Afrika Borwa e ne yang dikgethong tsa pele tsa demokrasi. Ho ne ho etsahala ketsahalo e tshwanang le ena Rwanda. Mme ba ile ba bua le ANC ka nako eo ho kopa ANC hore e buisane le mmuso wa bohanyapetsi ho isa ho fa ba neng ba luhutha polao ya bongata ka dibetsa. Empa ka hore ba ne ba shebane le dikgetho ba ske ba etsa sena mme ka nako tsohle baetapele ba ileng ba etela pele naha ya Afrika Borwa le yona ANC ho tloha ka mora 1994 ba ikwahlaya ka nako tsohle hore ikabe ba ile ba phallela Rwanda mme ho ka be ho sa shwa batho ba milione Rwanda. Jwale kgetlong lena ba keke ba ikwahlaya hobane ho na le seo ba se entseng hore na ho tla hle ho kene tshebetsong tsena kapa Israel tla tswela pele ho ngangella. Afrika Borwa e tla hopolwa e le naha e ileng ya ema ha batho ba ne ba finetswe. Tonakgolo ya Israel Benjamin Netanyahu le yena o lahletše la boshuana letlakaleng la X a re mo fe tsebe. Israel will continue to defend itself against Hamas, a genocidal terror organization. On October 7th, Hamas perpetrated the most horrific atrocities against the Jewish people since the Holocaust, and it vows to repeat these atrocities again and again and again. Our war is against Hamas terrorists, not against Palestinian civilians. We will continue to facilitate humanitarian assistance and to do our utmost to keep civilians out of harm's way, even as Hamas uses civilians as human shields. We will continue to do what is necessary to defend our country and defend our people. Sophie go bontšha o ka re Netanyahu o ganeletše mo ntweng ye na ditlamorago e ka ba dife kgahlanong nae le mašole a naga ya gabo ya Israele.
nakong e fetileng o ne a boletse hore a keke a mamela lekgotla empa jwale o se a re o tla ikobela melao ya matjhaba batho ba kenang dipakeng melaong ya matjhaba ke lekgotla lena la lefatshe eo e leng karolo ya matjhaba a kopaneng jwale o a utlwa hore o se a batla a hata butleng tlhengwe ya bobedi o re o tla tswela pele go tshireletsa baahi ba naha ya Israel le naha ya Israel ha hona motho ya itseng a ske a tshireletsa naha ya Israel le baahi ba Israel tsena tsohle naha enngwe le enngwe ke kang ho e nang le sesole boikarabelo ba yona ke go tshireletsa naha le baahi ba yona empa boikarabelo bo ha se go fenetha batho kapa ditjhaba tsa dinaha tse ding e leng seo sesole sa hae se se etsang mo le Gaza jwale e fele moya wa tshwaro Sophie re leboga tshedimošo ya lena ka mehla ya leboga Pijana go potšišo ya letšatši re botšišitše gore maikutlo a gago ke a fe morago ga gore ICJ e laele Israele go emiša ka mano mabe a ditiro tša go hlohleletša dipolao tša batho ka bontši ka Gaza. Letlakaleng la Facebook Thometsana Khiba o re ICJ e bontšitše gore e ka lehlakoreng la toka ye ke kgato ya pele ye bohlokwa ya tokologo ya batho ba Palestina. Fermak Isaac Nkomo yena o re ke mošomo o mobotse wo o dirilego ke naga ya rena e fela ke ipotšiša gore na Israele e tlo amogela kgato yeo e tšerwego ke Afrika Borwa goba ke eng seo se ka latelago morago ga kahlolo ye. Letlakaleng la X Evelyn Lebepe o re re leboga ICJ le Afrika Borwa ka go dira mošomo o mobotse wa go kgalema dipolao tša batho ba bantši ka Gaza nke dintwa tša bona di fele go ya go ile. Piletši Sebola yena o re baetapele ba naga ya Israele le bagwera ba bona ke kgale ba dutše ka fase ga moriti wa mohlare wa motšhitši wa dinose wo gabjale Afrika Borwa o šikintšitšego gore di ba lome ba hloke le botšhabelo. Re salamogela Kgorotsheko kgolo ya North Gauteng ka Pretoria e ahloletše babolai ba rakgwebo wa ka North West Wandile Pozwana mengwaga e 30 kgolegong. Rakgwebo wa Mamelodi Vusi Keke Mathibela le balatofatšwa mmogo naye Sipho Hudla, Robert Mutapa le Bonginkosi Khumalo ba ahloletšwe mengwaga e mengwe e 10 ya tlaleletšo ka maitekelo a polao a rakgwebo mmogo wa Pozwana Mpho Baloi ga mmogo le mengwaga e lelago le ye mengwe e mebedi ka go swara sethunya le dikolo tšeo di sego molaong. Dikotlo tše di tla sepela sa mmalete le kotlo ya polao. E ntse tsheko e telele ka ntlha ya go busediwa morago ga kgetse kgafetsa le go diegisiwa ga yone. Moatlhodi Papi Mosopa o supile fa bontsi ba nako bo sentswe ke go letela dipegelo tsa paakanyetso ya katlholelo tsa babonwa molato. Bone jo bone bo bone molato ka ngwaga wa 2022 go latela polao ya ga Bozwana ka 2015. Jaanong ba lebaganwe ke ntlo le fitshwana nako e telele. It is ordered that sentences in counts 2, 3 and 4 are to run concurrently with the sentence in count 1. The accused are sentenced to go imprisonment to effective 30 years. Go le jalo Mosopa o tlhalositse fa kgotlatshekelo e sa fitlhelela go itse maitlhomo a polao ka ntlha ya fa balatofadiwa ba ganne go neela ka bopaki ka nako ya tsheko. Ba lelapa la gabo Bozwana ba re ba amogela tshwetso ya kgotlatshekelo fela tiro ga isiwe le yotlhe. Re le ba rra Bozwana re itumetse ka se se diragetseng mme ga ra kgotsofala gonne bangwe ba tiro e masisi ba santse ba le kwa ntle kwa ba itumella bophelo ya ka e kare go normal ka gonne ba dirileng tiro e bone ke ba romiwa fela bangwe ba tiro bone ga ba ise ba tshwarwe. Bozwana o na le montweng ya semolao le puso ya North West ka nako eo a neng a bolawa ka ntlha ya kgwebo eo e sa tsamayang sentle. Molemo wa one motho wa SABC News
Pretoria. Boingwadišo bja baithuti ba ngwaga wa mathomo bo thomile Yunibesithing ya Limpopo le ya Venda. Ka Yunibesithing ya Venda baithuti ba go balelwa go dikete tše seswai ba ngwaga wa mathomo le bao ba boelago bao ba thomilego ka boingwadišo go tloga ka mošupologo. Yunibesithi ya Limpopo ya amogetše dikgopelo tša go feta dikete tše 200 tša baithuti ba ngwaga wa mathomo e fela e tla amogela le go ngwadiša ba dikete tše 5 fela. Kgatišo ya lentšu ya lahlano kgweding ya Hlakola 2021 e hlwele e theeleditšwe mo go tšweleditšwego gore molatofatšwa wa bobedi tshekong ya molatong wa polao ya Senzo Meiwa Bongani Ntanzi o fedišitše kwano ya gagwe le ramolao wa gagwe Dominic Mchiyako. Se ka ge a re ramolao o nyaka a ipone molato polaong ya moswaradino yo wa maloba. Ntanzi o laeditše gore ao ke ona mabaka a go mo dira gore a rake Mchiyako gomme a kgethe go emelwa ke legal aid. Seo ka ge tsheko ka gare ga tsheko yeo e nepilwego go hlatha boleng bja boikano bja molatofatšwa wa pele le wa bobedi e tšwela pele. Tsheko e tla tšwela pele ka la bobedi. Lapa leo le etilego pele ke ngwana ga maja ka ntlenyana ga Polokwane ka Limpopo le amogetše ngwako morago ga kgopelo ya ngwako wa RDP. Lefapha la Ditaba la SABC le begile kgweding ya Dibatsela ka ga lapa la ga Motloutse leo le etilwego pele ke mošimane yo a hlokomelago bana babo ba babedi morago ga gore mma wa bona a hlokagale mengwaga e mene ya go feta. Be ba dula ka mokhukhung wa go hlagala wa phaphuši e tee. Morago ga gore SABC e bege ka lapa la ga Motloutse motseng wa Mmatobole ga Maja, lapa leo ga bjale le agetšwe ntlo. Ntlo ye e na le diphaphuši tše 3 tša borobalo, morala, lefelo la bodulo le a mabedi a go hlapela. Ntlo ye e agilwe ke mmasepala wa Polokwane le dikhamphane tša praefete. E tlabetšwe gape ka diphahlo le dithapo tša mohlagase mola gape ba epetšwe le meetse. Bana bao ba be ba dula ka mokhukhung o hlagetšego wo o agilego ke mmago bona mengwaga ya go feta 15 ya go feta. Yena o hlokofetše ka ngwaga wa 2020 fa morwa wa gagwe wa leitše bollo Zakaria a bego a swanetše ke go hlokomela barotho ba gagwe ba babedi. Bana bao ba bego ba itukišetša go ya sekolong ge SABC e goroga ba re ba thabetše gore toro ya bona e phethagetše. Ka ke rata go leboga kudu modimo ene ke mo ile gore botsebotse pula di sana ha re tshwanela ke pula le go apela gane re sa apela ka ntle re apela ka ntlong lo tše ka moka di gona TV gona ba re ke di cell phone le tšona follo tša for mmereko wa sekolo ene ke bona ke nna re botsebotse ke tlo phasa ene ke tlo phasa ka ditlhore. Foramu ya motse yeo e hlabilego mokgoši ge e bona seemo sa bana ba e re e mollogile gore mafelelong bana ba maphelo a bona a fetogile. Tloga re bona e le ntlo ya maemo a godimo e le gore e tla kgona go ba godiša ga botse bjale ka bana. Morago ga go dula ka mokhukhung tekano ya go feta mengwaga e 15 lapa la ga Motloutse le re le leboga bohle ba ba kgethileng tema le go fetola maphelo a bona. Ba re ga bjale šedi ile go ba dithutong tša bona ntle le go nagana ka ga seemo sa gabo bona seo se bego se sa le šediwela. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Mmatobole ga Maja. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be e eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya 5. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e hlatlogile. Theko ya dirafia e tieletše le ya oli. Dipapading,
Bafana e tla rata go ipona e dira dimaka gape phadišanong ya Africa Cup of Nations ka Ivory Coast nakong ya ge ba phenkgišana le bommamoratwa wa Morocco papading ya mantšhana Shakeng ka San Pedro ka Labobedi. Mohlahli Hugo Bruce o re phenyo ya bona ya dino tše pedi go ete kgahlanong le the Atlas Lions kgweding ya Phupu e tla ba nea mafulufulu. Mokaptene Ronwen Williams o bapeditše seemo sa gabjale le sa phadišano ya AFCON 2019 nakong ya ge ba fenya beng gae Egepeta. Williams o re ba fentše Egepeta le ge go be go sena yo a dumelago go bona gomme ba ka bušeletša seo ka Labobedi kgahlanong le naga yeo e lego maemong a godimo kontinenteng. Bafana e ikemiseditse go hlola papadi ya Labobedi hore e phunyeletse ho fihlela mokgahlelo o latelang. Empa ho ha ho tlo ba bobebe. Sehlopha se tlo tobana le Morocco e makaditseng batho mohopeng wa lefatshe le mose fitileng Qatar ka ho hlola Portugal le Spain ho fihlela se ka makgaola kgang. Empa Maafrika Borwa a tla kena papading ka boitshepo ka ha a hlotse Morocco le mose fitileng. We were a little bit dominated, but at Joburg we won against them with a very good game. So that must give us confidence for the game of Tuesday. And knowing that even against such a good team as Morocco, there are things which are possible. So we have to believe in it. Bafana e hlotse papadi tseo ho neng ho sa lebellwa e tla di hlola tournamenteng tse fitileng. Mme jwale ka tournamenteng ya lemo tse nne tse fitileng moo sehlopha se ileng sa hlola Egypt sa lebellwa. Mokaptene wa sehlopha Ronwen Williams o re maikemisetso a bona ke ho hlola le ka Labobedi. We just had the belief, that we can go out there and, write history for ourselves. And it's similar now. We're facing a similar situation now where no one is giving us, the opportunity to beat them. So it's once again, it's just to take out lessons from 2019. Ho sale jwalo mokotlisi wa Bafana Hugo Bruce o hlalositse ha mapala morao Khuliso Mothawa ka bapala ka Labobedi ka ha maemo a hae a ntlafetse ka mora hore a rawe papadi kgahlanong le Tunisia. Pesinka tsa SABC News. Pageshu di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka kotara go tšwa go iri ya boselela mo go SABC 2 go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.